to nebyše potom 44. 44. A z augusta ja dostanu jedne przeproszenie do Biskupic. So, da hat jedno byše te hesło, letnik 28 idzie dobrowolnie do wojny, also do wojska. So, a to się dostane przeproszenie do Biskupic, a tam do jednej żuli, ja nie wiem, katolikowa, zamiesza, ja tam ludźmi, to byše popune na Pocjoch, dažnje byše ta žula puna takich młodych kadlika žatosem. So, na Pocjoch je so ta žula zankva, prytkové prezidiu, je neblido, ze 4 SS-akami. So, a tenik tam sławiachu tun SS, kajka to wuznam na trupach, a tun firma może się jednoś na to SS puścić, a to jest nigdy niekajkie Češe, ta SS zasadzuje. A za mnie byše jasne, to ja nigdy do SS se nie przyzjewił. A to ma zase swoją przyczynę. Nasza matka miała jedną towarzyszkę, jej syn jest od 39 do SS przyzjewił. A junu na dowolu są oni nas zapytali, da ją powiedział, jak ta SS we greckiej zakadzia. A daje nasza matka prawa, a nasz nam też żenie do SS. A to jsem si ja spomjatkoval. Nik se přemyslel, v kotrej jednotce žana SS nie. A da jsem si ja bez přízivě on nie přijdu, to je mi jasné bylo. A da jsem si ja přijdu, ich möchte mich auch melden. Da kom vor, a da jsem mi ten taký formular předpoložil, horka SS, byla. Ja sprach, ich möchte nicht zur SS, ich will zur Marine. Aber wie kommst du denn darauf? Ja, ich habe mich immer schon für Seefahrt interessiert und jetzt habe ich die Möglichkeit, dorthin zu kommen und das will ich jetzt nutzen hier. A da su to červené přečmolili a horka napisali Marine. No a ja som po opravdu dostal tež taký přípis, zo som ja pola Marine přivzaty. V septembru ja dostanu jeden příkaz, przyjdzie do SS Wehrertüchtigungslager Buchenheim. A ja jsem se dobiał przyzywić w Drežanach SS-Ergänzungsstelle. Niks ja tam jeu do tej SS-Ergänzungsstelle, mój przypis od tej Marine się ja zugesał, a niks der Nachricht bo tam te Personale, ja ich bin ja falsch. Ich gehöre nicht in ein SS-Wehrertüchtigungslager, ich muss in ein Wehrmachts-Wehrertüchtigungslager. Hat das ja im Pokal tun przypis od Marine, a da sam ja ostaj šo dobiał jeść potom do Jasońce, tam byś jen Wehrmachts-Wehrertüchtigungslager. So. No i tam se 4 nedele było, a to byś koniec oktobra, ja bych 1 albo 2 dni doma, da się dostał przykaz do Dziurowej służby Arbeitsdienst, Reichsarbeitsdienst. Hej.